Stadia, BTV, Stadia, BTV, for God's glory. Kaze Ikikiganiro niki. Ndabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye hose, ninzira ko muguwe neza, natwe turi impore turashima Kristo. Reka nongere ndabibutsa turi muri cya kiganiro cyanyu igihe niki gica kumunisha kure yanyu Stadia BTV. Ikiganiro cy'uno munsi novuga ngo ni ikiganiro gisa n'ikigumye gatoya, ariko novuga ngo ni ikiganiro kije kugira ngo kumbure ugira icyo utahuramo. Nagomba nkubwire ngo burya ibyo ubonesha amaso, ibyo dufise, amazina dufise, eka n'ibindi bintu byose tubona umenga ni by'agaciro, ibyo byose ntacyo bimaze. Ariko hari ikintu cy'agaciro cya mbere, ni uko umuntu aba afise Kristo muri we nk'umwami n'umukiza ubuzima bwiwe. Naho rero ubwo bumeze gutyo, umaze kuma umufise, hari ikintu cy'agaciro naco, ni uko uba mu buzima bwa Kristo, ukabaho uko Kristo agusaba. Kuko umaze kwakira Kristo hari ubundi buzima, kuko ntuba ukiri mu bwami bwa mbere. Ni kuvuga ngo hari ubwami uba wavuyemo, ubwo bwami n'ubw'umwijima n'ubw'umwiza, uba wavuyemo ukaja mu bwami bw'ubwiza, ubwami bw'amahoro, ubwami bwa Kristo. Mu gihe rero umaze gutandukana n'ubwo bwami ukaja mu bundi bwami, bisigura ngo uba umaze gufata ingingo yo kuba muri ubwo bwami kugira ngo uhindure ingendo, inyifato, ibintu byose kugira ngo ugende cyangwa ukore ibijyanye n'ubwo bwami winjiyemo. Ariko mu gihe rero utari kuragenda uhwanye n'ubwo bwami wamaze kwinjiramo, ni kuvuga ngo uba wamaze guta intumbero. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryacu. Ni kuvuga ngo mu gihe cyose nimba wowe bamaze kwakira Kristo, ariko ukabaho ubuzima mu nyuma butandukanye n'ubuzima bwa Kristo, ni kuvuga ngo ya ntango yawe canke ya herezo ryawe uri kuraryonona. Ni kuvuga ngo wari nibyo watanguye umeze neza, ariko no munsi wamaze kubita, bisigura ngo namaze guta bwa buzima canke namaze guta bwa bwami narindimo. Niyo mpamvu ndaguhamagarira imbere ya vyose wiyumvire ikijanye no guheza kwawe, wiyumvire ikijanye nuko urangiza kwawe. Kuko abantu benshi kino gihe turashobora gufata umwanya tukiyibagiza, nuvuga ngo ni kwiyibagiza, tukiyibagiza ko iherezo ribaho. Ariko nagomba nkubwire ngo iherezo rya vyose ririho. Ikindi naco kinabiruta, burya Kristo ataraza urupfu goza. Nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, hari ikiganiro nigeze gukora ndiko ndababwira ngo Kristo ataraza urupfu goza. By'ukuri twame twiteguye, dutunganye ubuzima bwacu kugira ngo noneho turonke iherezo ryiza. Ikintu cy'agaciro nagomba nkubwire ni uko ugira iherezo ryiza, kugira ngo ntuzobe umuhombe witwa ngo uri umukozi w'Imana, witwa ngo wararirimbiye Imana cyangwa warayivugiye, ariko akagera igihe ho kuronka impembo, ho kuronka noneho icyo waruhiye, ugasanga nta mpembo nimwe ufise bivanye nuko warangije. Niyo mpamvu ndiko ndaguhamagarira kugira ngo wumve mu buzima bwawe ikintu cya mbere ukwiye kwitwararika ni ukugira iherezo ryiza, iherezo ry'abagororotsi, kugira ngo Imana niyajya ikiratanga impembo cyangwa impera by'abayikoreye, nawe uzoba urimo. Ariko ntuzobe umuhombe, ntudendebukigwe, ntucike intege, ucishwe intege n'ibyo ubonesha amaso cyangwa ibindi bitandukanye. Ariko hanga amaso Imana yawe, wiyumvire igihe cyose ko bukeye ko bwije, mbega iherezo ryanje rimeze gute. Wiyumvire no muri wewe nyene, mbega muri kano kanya nyene Kristo yoza, mbega yonjana, cyangwa muri kano kanya nyene mbega nopfa byorangirira hehe. Tugerageje kuraba ubuzima bwa kino gihe, ni ibintu byamaze kuba umurengera. Ubu umuntu ashobora kuba asohotse agiye mu mirimo ya minsi yose, ariko ugasanga gutaha natashe. Tubona ibintu byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu ndiko ndakubwira ngo ukwiye kwitwararika, kwiyumvira cyane iherezo ryawe. Ntubone ngo narakoreye Imana mu bihe byarangiye, none mbega ubu naho gute. Ariko iyumvira iherezo ryawe ribe ryiza, urwanire ko iherezo ryawe ribe ryiza cyane, kugira ngo uzoronke impembo, uzobe umuhombe. Ndaguhamagarira nshuti mukundwa, kwitwararika, kuba mu bwiza bw'Imana, gukorera Imana mu kuri no mu mpwemu, kugira ngo igihe nicagera ube
mubo Imana yashizeho canke ube mu kibanza Imana yaguteguriye. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyo ubonesha amaso, ibyo ufise, amazina wowe ufise, ibyo byose nta gaciro bifise. Iby'isi byose tuzobisiga, turabibonesha amaso, turabibamo, turabigendagendamo, ariko byose tuzobisiga. Niyo mpamvu ikintu cy'agaciro tuba dukwiye kwitwararika ni iby'ijuru, kuko iby'isi byo tuzobita, tuzobibamo, tuzobikunda, tuzokunda isi, ariko isi nubwo tuyikunda gute tutegerezwa kuyisiga. Niyo mpamvu dukwiye reka guta umwanya cyane kwiyumvira ku by'isi, kwiyumvira ngo tuzojya iki, tuzonywa iki, tuzambara iki. Ibyo ntacyo bimaze, ahubwo twiyumvire mbega iherezo ryacu rimeze gute, iherezo ryacu rizoba iryahe. Muri ibyo byose dusaba Imana kugira ngo idushoboze, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo shobozwa byose na Kristo aminkomeze. Burya nubwo byagenda gute ntushobora wenyine, kandi ntuzokoresha ubwenge bwawe kugira ngo ushobore kurangiza neza, ahubwo hamagara Kristo kugira ngo abe ari wagushoboza, mpwemu yera akuyobore uko ukwiye kubaho. Ubuzima bwawe buhe Imana kugira ngo abe ariyo iburongora. Ubuzima bwawe ubuzima bw'Imana by'ukuri, ubuzima bwawe ubuzima bwa Kristo, ugende kuko Kristo agenda. Ndakwifuriza kugira ubuzima bwa Kristo, uko ugenda, uko ukora, ubeho nk'ubuzima bwa Kristo, kuko ntukiri muri bwa bwami bw'umwiza, ntukiri muri bwa bwami bwa Satani, ariko uri mu bwami bwa Kristo, mu bwami bw'Imana. Ni kuvuga ngo igihe cyose uriko uragenda ugendere mu bwami bwawe urongowemo, ubwami urimo aba aribwo ugenderamo, aba aribwo ukoreramo, kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Ariko muri byose ndiko ndavuga ngo ugire iherezo ryiza, uharanire kugira iherezo ryiza. Ibyo ukorera Imana byose no munsi ariko urangije nabi, byose ni ubusa. Ni kuvuga ni kugwiza ubusa, nubwo igiharuro coba umuriyoni canke emiliyari, byose ni ubusa. Niyo mpamvu ndagutumirira kugira ngo wiyumvire kwiherezo ryawe, kuko iherezo rya byose ririho. Ndagusubiriramo, Kristo ataraza urukugoza. Ntiwiyumvire ngo nzihana ejo cyangwa nzitunganya ejo. Utarakira Kristo hoho uri umuhombe, uri kurahomba cyane, ariko n'igihe cyawe, kuko kino kiganiro canje nishurirwa ryabonetse kugira ngo mbwire umuntu uwo ari we wese ngo igihe niki cyo gufata ingingo, cyo kumenya gute nkwiye kubaho, gute nkwiye gukora kugira ngo ubuzima bwanje butumbere. Niyo mpamvu ndaguhamagariye inshuti yanjye, mukundwa w'Imana, muvukanye, kugira ngo wiyumvire. Igihe niki cyo kwiyumvira no gufata ingingo kugira ngo ubeho ubuzima bw'Imana, kugira ngo igihe nicagera ibintu byose bizogende neza, tuzoba umuhombe. By'ukuri sinifuza ko woba umuhombe, kuko ijambo ry'Imana kandi ritubwira ngo uwihangana agashitsa kwiherezo niwe azokira. Mbega uzokira iki? Uzokira gute utihanganye? Ariko ibyo kwihanganira ni byinshi, kuko icyambere nuko wirengagiza ubuzima, ibyo wowe ubona umenga ni iby'agaciro, ukabyihangana ukavuga ati nubwo biri uko mbona umenga ni byo bikomeye cyane, ariko hari icy'agaciro nuko ndonka ubuzima buhoraho. Ubwo buzima urabukwiriye. By'ukuri ndakwifurije kugira iherezo ryiza. Rero ndavuga ngo Imana iguhezagire wowe wankurikiranye, uhora hakomeze kubana nawe. Ndashimira kandi abantu bagenda badushigikira, badutera intege. Ndavuga ngo uhora hakomeze kubana namwe, mukomeze kutuba hafi, kugusengera, mudufate mu mugongo kugira ngo uhora hakomeze gukora ibihambaye ku buzima bwacu twese.